ассалому алайкум дӯстони азиз, ина дарси 18-уми худро оғоз менамоям, дарси забони туркӣ. Хуб, дар дарси гузашта мо саҳифаи 34 ва 35-ро адо карда будем. имрӯз дар инҷо дар унитаи дуюм, яъне дар қисми дуюм баъзе калимаҳо буд. Он калимаҳоро дар ин поён листаи онҳоро навистааст. имрӯз чикор мекунем? Он калимаҳоро тарҷума мекунем. хуб, мерем оғоз мекунем. хуб, исмлар, яъне исмҳо. дар инҷо қалами худро мегирам. хуб, ранги сурхро интихоб кардам. хуб, аз калимаҳо оғоз менамоем. калима якум ач, яъне чӣ мешавад бо забони тоҷикӣ? яъне ино исм ҳастанд, яъне гурусна, яъне гуруснагӣ. ва дар инҷо ба маънои агар боз ҳам ач, яъне бен ачм, ман гушна ҳастам, ман гурусна ҳастам. ва ё ач, яъне капи ач, яъне дарро кушо. ач ҳам ба маънои чиз исм гуфтем, яъне дар инҷо ба маънои исм омадааст, яъне кушодан. хуб, ачик, кушода. ачик яъне маъза, ачик. хуб, нависам ач, гушна ва ё кушо, яъне фармон медиҳем ба ягон кас, кушо. хуб, кушо. ачик яъне кушода. мисол мегӯем ки маъза ачик. ва аз ягон дӯстам мепурсем ки маъза ачикмы, маъза ачикмы, яъне м, ми, му ва мӯро гузашта будем дар дарсҳои пешин. чӣ хеле ки дар ёд доред. ачик яъне кушода, кушо, кушода. кушода. адрес, адрес яъне адрес мегӯем, он низ суроға. адрес, суроға, суроға. хуб, суроға. агар дар инҷо бихом нависам чӣ хел мешавад? акшам яъне шом гуфтани гап, шаб. хуб, акшам яъне шом ва ё бегоҳӣ. баъд аз мисол ҳангоми торик мешавад, бегоҳ мегӯем ку бо забони туркӣ чӣ мегӯем? мисол акшам, ии акшамлар яъне шом ба хайр. акшам яъне чӣ мешавад? шом, шом ва ё бегоҳӣ. алишвериш, хариду фурӯш. алиш гирифтан, вериш додан, гирифту дод. доду гирифт мегӯем ку ба ҳамон маъно. ино чӣ мегӯем туркӣ? алишвериш. мисол би мо пагоҳ ба хариду фурӯш меравем ё ба харид меравем. биз ярин алишвериша гидерез. хуб, ё гидиҷаз. хуб, чӣ мешудааст? алишвериш, хариду фурӯш гӯем. фурӯш, хариду фурӯш, фурӯш. хуб, хариду фурӯш. алишвериш марказӣ, торговый центр мегӯем ку. торговый центр яъне ҷои ҳамон хариду фурӯш мекунем. чиз будааст? алишвериш марказӣ. хуб, алт чӣ гуфтани гап? поён. ман гуфта мегзарам дӯстони азиз, наменависам чаро ки вақти бисёр мегирад. анаҳтар, калид. алт гуфта поён. биз алт катта яшиёрз, мо дар этажи поён менишинем. анаҳтар яъне калид, калиди хона. эвин анаҳтари нерда. хуб, калиди хона дар куҷост? арты яъне ҷамъ, бисёр. мисол бен арты. мисол чӣ хел мегӯем? мисол арты ҳам ҷамъ, яъне ҷамъ ба маънои ҷамъ меояд ё зиёд. ай яъне моҳ, ҳам моҳи вай, ҳам моҳе ки дар моҳтоб, ҳам ай, ҳам чиро мегӯянд? ҳам моҳ. мисол январ, феврал, март, инро чӣ мегӯянд? ай мегӯянд. банка яъне банк. башаралы яъне successful мегӯем бо англисӣ, яъне касе ки чӣ мегӯем бо тоҷикӣ? муваффақ, касе ки муваффақ шудааст ку дар ягон кор. онро чӣ мегӯянд? о бая башаралыдыр, яъне ӯ бисёр муваффақ аст. бекар яъне чӣ мегӯем бо забони тоҷикӣ? касе ки аз зан ва ё шавҳараш ҷудо шудааст, чӣ мегӯянд онро? бекар, яъне evli değilim, ben bekarım. Misol veya
ya hangame ki kase ki zan nadore çi megud misal ne iş yapıyorsun veya evli misin? Hayır, bekarım. Yani zan giriftagi nestem ve şavhar kardagi nestem. Bina yani bu zavani toçkiniz bino. Birçok yani yakçand bu zavani toçki. Boş yani khali. Bölü yani taksim. Bugün yani imruz. Burada yani der inco. Bütün yani hama. Cesur yani cesur. Ciddi yani bu zaman toçki ciddi yani seryozna. Çalışkan. On kasoneki chikor miknan bisyor faaliyet dora onha ro chi mikun faal yani çalışkan. Çarpı yani zarb taksim ino hastan ku bölü taksim bud çarpı zarb artı chi bud cam bud. Çirkin yani bezep. Çöp kutusu kutuyu musur yani ku çünkü megen moniz bozavim toşki dağınık kasoyi ki toz ya xelvay nestem misal bazı خانه دوستان میرم مثل خانه بعضی استودنت ها میرم مثل بعضی از انسان ها چی هستن بسیار مثل سونگش در اینجا است هر چیز در همه جا پرتافتگی است اون شهر رو چی میگن دانک مثل سر میخزن کلید ماشین رو یافتن مشکل از کلید ماشین کیم در کجا است جراب هایمون کیم در کجا است اون انسان رو چی میگن او باید دانکتر در یعنی تانک میگن کو بودن چیزکی توجیکی درگی این وای هست دوستان عزیز گازeta نه مثال بسیار مگزین ها میبرند درباره انسان های مثال سراینده ها درباره بعضی نویگری ها درباره تکنولوژی میبرند درگی میگن اونها را یعنی مثل کتابچه رکلام گویم با توجیکی روست که من میدونم دقتی یعنی با dikkat siz yani dikkatli bu dikkat siz yani be dikkat. Doğum tarihi روزی تولد dolu yani pur. خوب با قسمی دوم میگذاریم. دوماتز pomidor dosya yani papka durak yani joy astanovka mesela joy istodi avtobus ها روش میگن durak. Ben bu durakta ineceğim. Misal kaptan durakta indirir misin? Misal yani Ronaldo Maro dar astanovka mefarori. Duvar yani devor. Düzenli kasoy ki düzenli yani opposite boçiyas bo dağınık. Dar inja diyelim ki dağınık bu dostan aziz. این dağınık چی بود کسی که تو در جمع نیست هر چیزش رو در هر مجال میپرتادن خیلی انسان رو چی میگن dağınık و kafam bayağı dağınık گفتم میتوانیم دوستان عزیز düzenli کس یا کسی که هر کارش رو با پلان و پروگرام میکنه چی میگن اون رو düzenli eczacı aptekacı yani kası ki در apteka kar میکنه چی میگن اون رو eczacı eğlenceli kası ki مثال بسیار پریکال میکنه بسیار شوخی میکنه بسیار هر وقت با او بودن انسان رو چیکار میکند خرسند میکند اون شخص چی میگن اون شخص o bayağı nedir eğlencelidir. Eksi tarh minus evli yani خانه‌دار کسی که خانه‌دار است evli yani زن و شوهر دارد چی میگن اون رو evli. Fakir yani kambagал. Fark yani bizim aramızdaki fark nedir? Yani farkiyeti در بین ما چیست? Yani bu zaman توشیم farkiyet. Fırın yani tandır veya اون چیزها دخوفگاه هایی که ما داریم اونها را نیز فرن میگن. گازeta yani gazete. Genç yani جوان. Genellikle yani tamamen yani بسیار وقت بسیاری ها. Geniş yani kuşat. Güçlü yani bu kuvvet. Güçsüz be kuvvet. Gün yani roz. Gündüz. این هم نیز روز میشد. gündüz veya gün. Gün yani روز میشد. gün تمامی روز. Yani bugün veya mesela gündüz misal az saati 10 تا saat 4 موقعیت رو gündüz میگن. Hafta sonu yani آخر hafta روز شنبه و یک شنبه. Hasta بیمار. hastane بیمارخانه. her misal her vakit میگن. her vakit رو بازاریم ترکی. her zaman misal her şey böyle her yani bu her zaman yani her vakit. Hızlı tez içecek nuşoki istasyon
این برای استاسیون، برای مترو و یا تراموای چی میگن استاسیون. دورک برای اتوبوس، مینیبوس برای اونها دورک میگن. برای متروبوس و یا مترو و تراموای چی میگن استاسیون. استانافکوی اینها رو چی میگن؟ استانافکوی متروبوس، تراموای و مترو رو استاسیون. ای یعنی خوب، kaç yani çand. Mesela bu kaç para? این چند پول است؟ Sen çok iyisin. Tu بسیار خوب هستی. Kaçıncı yani çandum. Mesela sen kaçıncı sırada oturuyorsun? Tu در ریاض چندم menişini. Sen kaçıncı sırada oturuyorsun? Yani در çandum گفتن اگر kantin yani o mağazacıyı در قدر بوفه میگیم با خودمان. بوفه هایی که میمونه اونا چی هستن؟ کانتین. مثال در مکتب ها هستن کانتین ها. میگن ben kantine gidip bir şeyler alayım. Misal mağaza هست با کانتین هست با بوفه هست. چی میگن؟ اون چیزهایی که در مکتب، üniversite ها و در بالینس ها هستن اونا را کانتین میگن. kapalı محکم. kasap میگیم، kasap خانه. خب کاسیر yani kasa ki der kasa kor میکنه چی میگن اون را؟ کاسیر. kat oşiyona. kırmızı surh. kıskanç kasa ki rashk میکند. Ben bayağı kıskançım. Mesela ben بسیار rashkovaram. Kırmızı surh. Benim montum kırmızıdır. Kibar kasایی که خیلی نازک هستن اونها رو چی میگن؟ kibar. مثال یک کس میاد نزد شما بسیار چی است؟ بسیار نازک است. چی میگن؟ sen bayağı kibarsın. Sen çok kibarsın. خب kilo yani kilo. Ben 2 kilo aldım. Ben 2 kilo گرفتم. Kitaplık yani civdoni ve şkafi kitap memnun oluyor. Kitaplık. خب kolay olsun. Komik şavqavar. Konuşkan کسانی که بسیار گپ میزنن، گپ زدن میتوانند. مثال اون با اون معنای اینه که سرگپ هستن، یعنی زبانشون برو هست. اونها رو چی میگن؟ konuşkan. کوریدور یعنی کریدور. kötü yani bad. kuaför yani sartaroş خانه و sartaroş. kuyumcu tillogar. کسانی که تیلا میفروشن و تیلا راست میکنن اونها رو چی میگن؟ kuyumcu. lamba yani lambuçka. mahalle yani mahalle. manaf مثال جایهایی که فقط میوه و سبزه میفروشن اونها رو چی میگن؟ منف. market yani market. mutfak yani آشخانه. mutlu yani خرسند. mutsuz. خرسند زیدش yani خفه. nerede? در کجا. nesne yani eşya. niçin? چرا. ocak. Misal ocak هم نام یک ماه هست، هم نامی و پلیته ها را نیز بازانی ترکی چی میگن؟ ocak. ofis yani ofis. orada yani در آنجا. öğleden sonra yani بعد از abed. önemli, muhim, önemsiz yani muhim, zid muhim yani چیز نامهم. pahalı yani kıymet. pastane در جایی که تورت مثال چیزهای خانگی میکنن، مثال پیچینی، تورت هم خیلی چیزا میکنن، اونها چی هستن؟ پستانه. خب پنبه یعنی رنگی گلابی. پستانه جایی که پست در اونجا راه میکنیم چی میگن اون را؟ پستانه. خب دوستان عزیز با فکرم این درس کفایه است. 13 مینوت شد. خب چه که میبینید بسیار در زبان ترکی با ماندن کلمه های تاجیکی بسیار هستن. مثلا دقت. خب بسیار هستن خیلی کلمه ها. خب این بود درس امروزه ما. در اینجا خیلی کلمه هست دوستان عزیز. اگر شما این کلمه ها رو از یاد نکنین، خب دوستان عزیز به اینا دوام داشته است. با یک قسم دیگه مجبور اینها اشار تست گذاشتن در کار. خب پروژکتور دوستان عزیز. پروژکتور با زبان تاجیک پرودکسیون میگیم، یعنی اون چیزی که یک جهاز است و روشنی میدهد به دیوار. مثلا در بسیار درسخانه ها هستن، در یونیورسیته هستن. پسیکولوگ یعنی پسیکولوژیا. رسپسیونیست کسی که در مثال گسنیسا میدرایم در اونجا چی هست؟ رسپسیون هست. ریسپشن میگن. همون کسی که در اونجا کار میکنه چی میگن؟ رسپسیونیست. صبح یعنی روز، سحر.
ساکین یعنی آرام، سعی یعنی مقدار، سهپه با زبان تاجیکی چی میشد نمیدونم، این رو باز میگیم. خب سکرتر سمت یعنی محیط، سسیز یعنی آرام به آواز، sıcak گرم، صفت فعل، sinirli یعنی کسی که مثال بعضا جعل میکنیم که مثال آرام نیست، مثال بعضا یک چیزی بزنیم پسیخ میگن که پسیخ میشیم که وای رو چی میگن sinirli. سوسیال کسی که اکتیو هست، مثال soyadı yani familya, şehir yani şehir, şimdi yani hozir, şişman yani farbe, gavs, tabak yani lagant, tarih yani tarih, tatil yani tatil. مثال چه کنید با مثل کلمه های خودمون تعطیل یا تاریخ داره هم که طبق، مثال طبق میگم بودن تاجیکی. تهلیکلی یعنی تهلیکلی یعنی کسی که تهلوکه میگم بودن تاجیکی، یا تهلوکه میگن بودن تاجیکی. تنبل شخص های تنبل یعنی تنبل میگم ترکا، تنبل میگم تاجیکی. تزگهتر. خب دوستان عزیز این چی است تزگهتر؟ مثال بعضی اپارات ها هستن، در سر اون اپارات ها یک شخص ایستاده کار میکنه، اون شخص رو چی میگن تزگهتر. مثال اپارات روغن برار است، در اونجا یک کس کار میکنه چی است تزگهتر. توزلو یعنی سرنمک، مثال بو yemek bayağı tuzlu یعنی افقاد بسیار شور است، شور گفتن. ucuz یعنی ارزان، uzak یعنی دور، üst yani بالا yani üst kat آشیانه بالا üst، var yani hast، yakın yani نزدیک، yastık yani boliş، yaş yani sol، yaşlı yani pir، yavaş yani آهسته. yazı tahtası، tahtayı برای می نویسیم که tahtayı sin میکنیم، yazı tahtası. yer جای، yıl sol، yiyecek خوردنی، یاغون yani سرکار سرمشقت، yok yani nest، ben yokum من nestem، مثال o yok، مثال Ahmet evde yok، Ahmet در خانه nest yani معنای nest. yorgun yani مانده خسته. ضمیر ضمیر با ظرف میگیم با زبان تاجیکی. ضعیف ظرف یعنی اسم صفت فعل ظرف هستن که ضمیر یعنی ظرف. ضعیف یعنی خراب. زنگین یعنی boy. fiiller یعنی فعل ها. aramak یعنی چیکار کردن زنگ زدن و یا کوفتن. aramak فعلی aramak یعنی کوفتن. خوب این بود به فکرم کلمه های امروزه. خب اینجا دوستان ازش خیلی کنید، اینا همه کلمه ها هستن که ما در اونیته دویم بود فکرم در اونیته دویم گذاشتیم. اینها رو باید چیکار کنیم از یاد کنیم دوستان عزیز، برای که اونیته سیم رو خوب فهمیدن. خب اگر شما این کلمه ها رو از یاد کنید دوستان عزیز، باور کنید یعنی خیلی و خیلی زبان ترکی رو یاد میگیرید و با این کلمه ها جمله ساختن خیلی و خیلی آسان هست دوستان عزیز. این کلمه ها رو کسی که میدن مثلا با هر یک اینا حرکت کنید چیکار کنیم کلمه ها سازیم. خب این بود درس امروزه ما. تا درس آینده خدا نگهبان دوستان عزیز. خب دیگر گفتنی چیز نیست. تا درس آینده خدا نگهبان.